Chtěl bych moc poděkovat za pozvání na tento nádherný festival. Nejsem v Makedonii poprvé, Makedonii mám velice rád, jsem tu myslím po 5. a doufám, že se budu do budoucna ještě mnohokrát vracet. Во Македонија не сум за прв пат, веќе 5 пати сум ја посетил Македонија и благодарам за поканата да учествувам на овој прекрасен фестивал. Кои беа новите сознанија поврзани со светите браќа Кирил и Методи до кои дојдовте при истражувањето за време на снимањето на вашиот филм? Tak pro mě Cyril a Metoděj stali vlastně úplně něčím novým, protože já jsem samozřejmě znal jako všichni v České republice jména Cyril i Metoděj. Имињата Кирил и Методи за мене не беа нешто ново, но во своето истражување навистина стана нешто ново. Како сите во Република Чешка што знаат за Кирил и Методи, толку знаев и јас. Ale až výročí 1150. příchodu, nebo 1150. příchodu na Velkou Moravu vlastně pro mě, jako pro Viktora Krištofa, znamenalo odhalení hloubky jejich práce a přesahu. При прославувањето на 1150 годишнината од нивното доаѓање во Велика Моравија, за мене како Виктор Криштоф, значи почнав да навлегувам подлабоко во значењето на нивното дело. Samozřejmě netušil jsem, jaké nástrahy a jaké překážky musel Cyril s Metodějem překonat a i vlastně vznik filmu se trošku podobal tomu jejich osudu. Всушност не ја знаев баш судбината која требало да ја претрпат светите браќа Кирил и Методи и сите пречки кои требало да ги совладаат, а самиот филм малку ја следеше таа нивна судбина кога се работеше. Kdybych měl shrnout, čeho si tedy vážím nejvíce, je to, že film Cyril a Metoděj spojil nejenom církve, které v České republice samozřejmě poprvé na takto velkém projektu spolupracovaly. Не би сакал само да потенцирам спојувањето на сите цркви во Република Чешка кога се правеше филмот. A to nejen po té duchovní stránce, ale i po té odborné. Значи не само од духовна страна, туку и од стручна. Podílelo se jenom pro vaši informaci na něm přes 40 teologů a historiků. Во неговото создавање учествуваа повеќе од 40 теолози и историчари. A každý z nich měl úplně jiný názor. И секој од нив имаше сосема различен став кон тоа. Takže vlastně ten film, který dnes snad uvidíte, nebo v nejbližší době uvidíte, je nejenom ekumenický, ale je to vlastně zázrak, že vzniknul, protože aby vzniknul, museli se všichni tyto lidé shodnout, spojit a pomoct nám vytvořit se štábem to filmové dílo. И не ја потенцирам само екуменската страна со учеството на сите, но навистина ќе го потенцирам тоа дека сите мора да се согласат и нас да ни помогнат за да овој филм се реализира, а истиот филм ќе го погледнете, се надевам денеска. Takže v jedné větě my říkáme v České republice, když se chce, tak to jde. Со една реченица, како што ние велиме во Република Чешка, кога има желба, се остварува.